gekonie mwerekera jo mugongo siasa bora chithirite gitana mbere bora siasa bakuibangania no ndobo kiuthi kia 2027 na narua turi na okumereria matagiti kia gishumbunge kia Bore bwana Mukaria Muongo akaithira gitutetheria kuthuya mwerekera jwa mugongo ningi mwerekera jwa siasa kiuthi kia biama ningi kiuthi gia siasa bora siasa bakuthira bakibangania rikana BC rwangiro ithona na miankani bambiritie nayo ni weyani bwa kura beo mbithi jenzi bakiurwa ithire ni bukio ya kura kenda kuibangania nonto bwa kuruta sauti yo debene. Karibu bwana Mukaria Kirimeru TV. Kedania Ivoga sana barakagwe yamba mbero kethia baraba tegeta na baraba tuthikirete tukubana arua marieto ni ubaigwa Mukaria Muongo na ijo marieto ngethera ngetumaira nde gucoa gicoa gitekia Bore kia MP the year 2027. Ivoga sana kabwe kumbarikana arua kenda nyani sauti ya kwayo mba kuigeka tukiariria manto jaraja okonia manto ja county yetu ya Bore inyati thite na the national level na nkomba gwita maoni jako ure kwagirite na imoni yaku ndina bata nayo nawe muthikiri akethira akithikira mutingiri akethira gituthingatira imwe kwa imwe we ni bukura ibukwambiriria mbithi ni bakwirwo bethire bakiyukia kura indi kwithirite kuri na utari bukai bwa akinya baraba kwithira bagishumiria kiri kuyukia kura ni mbibithira byumbike kwithira bire na thina mheshimiwa janto banogete ni mekarire na ke biturire thirikari kwethira batena ambia utena mobilization na I think nuto ambirite ko mobilize even the youth baraba tena kura bomba kwethira thai bakojuke kanya kau kweta ku register kura bagetera bauga kwina mwaka jonge kwina jonge tayari thembete ikaba kila mtu ambo mbako ko nikari njoro tojuketie kura ombe kojukie kura yawe niga tutetheria kurito utongeria buthoku na gwashaini utongeria bweru urabu kwamba gutwendereithia bwega mikarire netu. Sure. Na kire kubangania mitaratara ya kithurano kinene kia 2027 IBC bariwa nande boito dhania 61 billion turenda 67 billion Kenya shillings kenda kuringa murashi mitaratara ya kura cia 2027 utikona ya ka kura cietu si very expensive nonto bwai mitaratara ya electoral process Kenya ithirite irina goro na goro inene muno 67 billion tia mbeca yo twarie kumenya kawaida getu ya tuge kura expectation ya nto betharo benayo twethira tutumira cost kidogo kuachieve better results but watagera ituragarita muno tutina commissioners for a very long time na bomba kwethira iba kuthithia manto ja mengi like they are doing it on a rush hour bakenda go achieve ngoya by elections ichiejete na at the same time baki mobilize the next general elections kwa manto ja ambajeti ntimanya ko weta bwa lakini I think there kwena kaishu issue ambacho teyo ura mantu na ja kwithira weno utongeria mono cha kumanya na nene betu na inya tugite na mbere siasa kuibangania no ntubo kiothikia siasa elikana IBC na ndi ba mbiritie mutatara jwa iris scanning mbere biometric ira aringi kura batu mera ikirore nandi ni bakwenda kuintroduce mto ritho re kabudwere tawa na kemonimoni scanning kenda nabo aringi kura baithira barina those two kind of biometric ni gintu giretete ijangasha kiaraniria na nyumba imwe ya Nteto rigathigashago mutongeria wa DCP na oretie ciore birito nonto bwae bamwe baitumira eye scanning kana kumurekwa ritho bangi bara baringa kura ni na kirore nonto bwae
mutaratara jumwe juti gutumika kithira ni kirore ni bonde bagakinya kirore kithia ni ritho ni bonde bakaithira bakimuriko ritho kenda kwa verified bare aringi kura moni yako moni japa mbuga tubati kwa mbulesi njira cionde cia kuverify a voter no jore mbere ona kura antu batije kwandika lakini beta banki bero bari kire kirore buga kwe muntu njara cia wana ature mugima njara ici etere na atena cio lakini ratigeire gintu kingi kiumba ku kitate kumwende ntabai positively ke kuringa kura so ukeja kwethira kwe gintu kingi ja kiu kikumba kwejera una kirigeria nya manto ja kuiyo wakura kada gutonyithia antu bate ki system kuringa kura. I think that is a better way. Sure. Kire nkinyangano ya gisiasa 2022 asiasa baraba atonyete kire ngurumanio ubayanire mawirane. Rais rira ari na ndionga Mero kire ndionga ira eke yari Mount Kenya kwe mawirane nkiruki ayanire. Ruarua ntuke Jumapili kuri mushamanio jurari nteresha kadhelwa naria ni gijumbunge kia Gembe Central naria nabo barayanire mawirane jange iguru ya mawirane yario mutaratara ya kwagirithia mirandi irakuga nande mbesha ni tengi cia kwagirithia weti na mbere kathetune ka Mero kwi bamwe ba kwithira ba kitilia shaka kana gukuthuranga ikutho bakiwa ni miari yake ya gisiasa etene kinyiro ni mawirane iguru ya mawirane yate kuingwa moni yako bwana Mukari moni jakwa nkera tongire batie gwera antu mantu batumba wa chief ukaja bukutugecha tukero twathithirwa giki lakini gukagite kumba kuthithwa ore utwira tuthirie mantu ethira ntobira tu promise ite ibya kuthithia akambire wikira priority mantu jange jate kinya ki the national budget ukethira mbeca iri tumirwa na njira itagirite lakini rira baita mawira ni baije mbeca no cioneke lakini bakinye into the actual office batonyo obicine ikaura nati kura ukethira gachi utumirwa njira iri itagirite chakore anto beta kuthurana bienine bange kurionga state house na manto jange jamaingi kuri na waki bwaga rwe rais buri endikithia re rais nyakere kire mushomani juu tuko Jumapili agikira kirore ati na nde ibombira mbie ndilonge county Meru nya ntuko ithatu ntuko mbere mbite igembe ntuko yele mbite tiania ithatu mbite imenti nya kethira tawenga tabore aito kwasiuma akinya bore ndi atawire akaya nau kwenu wadamukaria akaya kaita imenti bwa bore is part of the lanja imenti na awa garwe rais ni bati kwithira igiakwa inde ni mutaratara juthirite jukirutiro maoni ni atongeria kuma different quarters kui baraba kuga tiyo agitumi for now kuyangi ya bata irio nya kwagirithwa kwa masibitari kwithira ya gitungatira akariba Miro bwega baita bugwatuka kuri na mandawa bakwithira bakwamukira kithia ni kuringo murashi kwa mutaratara jwasha kukaithira mantuja kidogo ni ja kwagirithwa irio barabara mashinani moni jaku ikonie mutaratara jo jwa kwagirithwa kwa Meru municipality tweka Meru city ningi kwa kwagirithwa level 5 Meru referral hospital tweka level 6 ningi wakibwaga rwa rais bamwe bakona kazi inaendelea na ni mirandi ya weti na mbere uniki maoni jakwa kuitobira mbuga first priority ande toka goinda kwe gintu gitwa public participation ande kuthuganira ni thithitwe na ethira na thirwete thithitwe na njira ira yagirite uka twa risi ambire kuthithia project ja state launch ika benefit ya ntu kindogo muno mwananchi wakagoinda wa Miro yetu no waku atato nyithinya kugoro kundene kana itambo benefit agita wala Miro general ongi muremi ibyo bya wabithokera njira ne agita njira injaga cha gwike farm into byawe bya kuravira arimite thokone ko ya ntombuga mpambo kuga kidra state road yekareta manto mega Miro nto bipinga lakini itombe mwananchi athithirwa kira kikonia mwananchi okagoinda mbere
mwananchi akagoinda ugenda kumbenefit thirikari ere nayo na kuona matunda jayo mbere ya state launch era ni anasiasa na ni anasiasa basically na president baba kethra bethiro mkau na some few workers na rira kethra atekuno ntote akethra kuro ndeka atongeja bakethra beguru ronde kethra ire aindo most of the time so inye tumba at the long run no tore mo achieve benefit chiayo in the real time. Sure. Na kuri na ngujonyo katika kanjo mangavana na thirikari nene especially rwangi rwa treasury rwani rwa kigina rungu rwa utongere bwa John Badi na Chris Kipto PS wa Mantujaja treasury na akiari ntuku inkai kome makasi orani mukarigite wa budget kiri county assembly ya Meru na araugire mutaratara jujwa procurement ni jo kureta mpangaratano kiri orutibwa ngwe kiri thirikari ya county ya Meru na thirikari ingi cia matura na rua akiaria mwenda idile ore MC wa Kithe akiuga nande uciathi bwa thirikari cia matura kana ma counties ni bugotonyerwa ni national government nondo kithira i procurement ni mutando joki na ndijo kaithira jo kyudurania kithia ni tendering process yonde cia thirikari 47 akawa nande uciathi bu kithira boka monitored ni thirikari nene ti uciathi akioria rais William Ruto wereka reka utongethia mitaratara ya uritungugi bwa thirikari cia matura inde kuri bamo ba kuthetera mutaratara ju bakiuga jugeka mitaratara ya tendering process kenda tenderpreneurs mambroka batikoneke kiri thirikari cia matura especially kiri thirikari ya county ya Meru kwithira kuri na genuine contractors na base location ikaoneka na ngugi ikaoneka ikiruteka ara kuza kwethara kwera new changes no mwanga kwethera kwena resistance kwi baraba kuona the old way ni onjira ciao cia kukurutha thirikari na thire tu na kwi bangi ba na the opinion ya jaya kirogi ke nini system mtu wale akethera na fair time ya kuthithia application kwa dinige batu tagawa system wera mbandi akikuta ati ako propose yethera ira ako propose yethera okethera komba gutethia kinya youth beto na ora wambe kwenda ku apply ke nini use ya procurement tendering process kwethera kuna transparency na broker bombe kwethiro ukwe mantoja moja tharo aje positive ti changes chonde sibati kurowacio ibati kwethera kuna ndandisha tukuga public participation bakamba kumithiria research bwega bakamenyega itangugi na ria bakuthithia public participation bakera nyantu the benefits ira bakagita bakaona kuma gi system nkorokia the njira ira nkoro no to njira nkoro nije ichithanagia manto amainge muno kwe manto ja monya nyethera ito kuga thirikari ndena ndego tuko bua kwe ja moto bati utagera ukaja kwethera ikintu gyo tutethi sasa ithire itu tutethia then toka mi opposite yeah na thirikari mbere tweberia alafu tutonya specifically wetina mbere bwagishigo mbunge kya Bore kirani your sphere of interest no kwenda kona bora akariba Bore buku bangania bona namna ile inde thirikari ni thirite gitene mbere mutaratara jo onjorithia nte kwariria nyota irambiririe ngwetekia igoro kana icho na jura jugita na mbere jo ke thirikari inde ni empowerment ira ukona cia bienine imutaratara jo ari ntere cia Bore na ria mubunge rendikiri akaribishite mabisa banene kuma kire thirikari nene kuonjorithia mbeu mbithi ndumbo ciinwa cia bata na michango ya buithwe bata ki muchamano ju jwari ntere cia Bore moni yaku ikonie mutaratara ju na bora ju ithirite jo kiguna akari kuma Bore tutiariria baubangi nontu ni oe ground ne Bore ri nitia bagunikire gukirukira mutaratara ju jo empowerment ya thirikari ore mpumba kuga imbetete mbona itamishama ni itusaidete nyagu kutetheria thaka imona nto babethi ke nini cio cia talent
lakini ikwero kinya batejero bateja kwa the next step. Ndio mtu awitanwa kwa shukuru awitana all those manto ja kuina equipment utebio au financial assistance yoteo, lakini mbeca cia koroku ari uria tukwai mbeca cia kiasi fulani cia tumikira gwita ngugi ite kuona matunda jaya. Kou ora mbomba kuga tutirona matunda atujapata, na ira nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩ kwethira youth batikumba kumbenefit fairly. Muntu kithira ni ja talent kweva bati mantu ja tuge ja music tu, lakini kwa youth bange bakwenda mantu ja sport ukethira buga yerinye iria rutera ora music yake, lakini bange bakwenda into ja sports ara bakumba kuchethera their games na nini ibatejero viani bate kuthitherua youth bate kuthitherua nya tournament ira bomba kuchemania bagita tournament ciao. Ngona Governor Mutundo thinge na mbiriritie kongolwa Governor Tush Cup ninge kwina bieni bore bira mbiombithe bomba ku participate kirebio kiremo taratara jo vieni bira ora kini vya public schools na vitena facility cionthe na nara twita especially nara twita kwaria youth ureto kethere every time baitwira washimiwa tusaidie na giki tu ategero kwa basically ana baba ingi uniform wake tuve na cio bangi bate na cio bangi irato biteo mtu acia sport ciucaga goinda tu futimbo na itugomba kwethera twibatetheria ya guni ke bwa kwa impetete ira several na ngamba kugitate kutetheria na baba, lakini na ndia tongeria betu bare bakugitira bakithithagia babo kwithira baithagia mantu jau bate kuthithia barinyeria rutero rumwake ruria na bakenja baina batumbuse president na antu bangi kenda boneka ja bagwita ngugi no tenguge bagwita literally no tenguge bagwita. Shua na tutegere mantu ya kithomo nontu ni gwitikia umutongeria kia mbere kithomo ni tuge gia ukiria mugongo na mwana kathoma twambure akindi omero ni kumanisha ruyo rwa mugongo ni rukuthara na kigerio kia KCSE kiriambiriria tariki 21 kia KJC kana Kenya Junior Secondary Education Assessment kiriambiriria tariki 27th October omweri oyo mwisho ni omweri yo in the next 2 weeks kirekea KCSE na kirekea KJC bikaithira bikiambiriria nwithirite groundine irashine nwithirite ukiona kithira primary school na re junior secondary domicile kana ire kithira kuri na laboratory nitia baibanganitie manto ya kithomo groundine kithomo groundine ana batina facility nyingi itumbite wita several schools wona timu yakwa kwinto bira tuka promise ite na list ya lakini nande eutokeja we implement before they begin the exams. Yeah. Na preparedness in your own opinion preparedness yana ba inya baraba keria ke the pioneer court ya grade 9 barana ndi bakethira bagita kire senior secondary senior school tibu kuma kire junior preparedness ya school ya primary nonto kire bara bamombaranirite nabo gonto kunge bambirite laboratory tio inya tuika tukuriara nitiana bakaithira bakimanuva kithia ni some of these facilities ikwendeka kwagirithia mutaratara jokigiri nonto kiri the old system 844 most of the laboratories yari kiri high schools lakini kwa sasa bando implementation full implementation ya CBE kidogo itaithira igikinyanirwa borire how prepared are your children? They are not well prepared. The facility you kugarap they are not well equipped na ibombete kuraramika muno lenya ciari ibombete kwethera beraramika bakiuga na baba te prepared
kiuria no tukoria ya system ya rush without proper arrangement. No tubati kulauma kithira cukuru cia bore itiara ibati kwithira ire kithira imiako ya irasi kithira ni kwagirithua kwa riera rira arito bakuthomera mantu ja moici na tongeire betu nya kwambiria na bunge betu ukethera mubunge tukira thithagia turaga ikuga mbasare na arajanire mbasare batige cukuru yongoa na gwaka irasi rangi ukethera akitu irasi rangi ome ndane utebio anto baba tinda uposti bakiuga na arathithire na arathire but in actual thing utinya muntu mo uba posta intopia gomba kubwira mubunge watu na arajira agora intopia rap ya cukuru kana utetheria ABCD apart from wakarangi na few public stands kinya cukuru moja ici atuchia na ukethera na barero aciari barero bachange just intopia kuitethia ki ta toilets aciari bakoro bachange banje toilets yani utaka things that our MP is doing should be doing atekudhibia kabisa. Just some few schools na ingia gatiganiria na utheri wakira kaugaga kimbasare na ajanire mbati facility ndio kwana bakuthoma lakini bethoma batena irasi irio bioro ithina aborotari ite equipped otegwa na there is an issue menya mtoja tugenya president wangwa na toba wa nini munene wa kithomo CS Julius Sogamba nabati kwethera na mtu kumwira ground ya gutika ibwega lakini antu ethera imanto jaja yuja kwariria ja cukuru na irasi bareta kwariria state lounge yao nero ne kwanda state lounge na ndire anda state lounge lakini bati ku value antu kintu gitwa kithomo ethingi kuga cukuru gangi uronere arari na ari uria baba tija arastire inya turaki guka muntu agera agiuturika and the all industry utinya mutumeri uromo urariria cukuru eu bara muthiurungite bonthe so ningo kwera na ndeke manto ja the preparedness of the kings it starts with the leaders sure na akari bajotene correct me ibethirite kira lamika gutura mundu na jo mutumanu ni wagibo manya stima ni bukure kana ni propaganda igotambwa mitandaoni ima patena stima na mubunge wetu atura airitie antu berenya tutanara njote nejireta era antu baruire angi wito mukungu transformer enu ne rejire within 2 weeks wena stima riu kwari May hapo katikati today it is now 3 months verie ejete in 2 weeks kowe ikwira antu imanto jorongo jateo kenda okay ejendera kwa kuna meeting na ndisha reaga ta njotene into kembere akamba ku countanto banjotene eje na morongo jo anto banjotene indira jandira gatenda stima ni wekero transformer ile yao okome antu bana na ndebo kira baoriwe akeja kaire abeja bere ikingi birakero lakini abiko wana ubitena kwae anto banje tena bana thina batina stima botinda kwero stima ni ciejete munkabu wa urongo na kukithira transformer iciaja ni rore akuga basiga tukabati kuga nikino ntoi ite wekero kanithira gaeterete ciekiro mwaka jojo muthia jocho acikura kairi kithira kwa nanto bakara mundu ne meke ibitigere ire mwali wa muthia bekira stima kenda ona ibara kenda bona yagu itangui muntu te aja kwira antu kintu kireo no te ubanengera kinyo atinda nyo ataka gepenji cia bana araba ku blog nambi every day stima cianjo tena ni ra nenkanero transformer ikweja etere ni mwali jomwe etere ni kiumia kemwe contractor site lakini ni irugo tu na okigo nani mathania ya mbira kigerio kiria kwi nonto in 2 weeks ana bati kwithira bakeria
cukuru cio kwina stima kana ni maturene ake indi these learning institutions kwina stima cia utetheri nyana akithira ni kuthoma yogoro especially high schools. Most of the learning institutions itena stima imoni gwethera cietumare into ja tusora bangi stima cia kuromba manjirani ureto ugetera inya cukuru ugetera baitete waitete na nthiguru almost a kilometer kuma rastimere kenda bethera bena access into bimu na ni aciari baciitirite bongo te mutongeria te atongeria bara babati kwethera bagitango gi na kigerio mbere nya tumakire mantu ja kithomo ana bakaroka rukiri wita kugeria baraba iki day schools kukwambiriria kura na kwingare inya ijuka kiana akubaikia kithira ni buses kiri bara bakwana barabara cio accessibility ya these learning institutions inyorira arimu banene bakuibangania ruai baroritie CS wa education Julius Migos Ogamba akwithira mbeca kuma kithirikari nene igitengwa kenda nabo bari arimu banene bomba kuibangania kuthuranira nayo ni kigerio indi nana abatwi na maturene kana kire ni gicigo mbunge ya kiuke bure accessibility ya shule how swift efficient is that? Bara bengi bate were prepared bara bengi ana abasho metu amagoro kwe wonto gotemba gotagema wanyangari gari tumba kukurukira especially ja county yetu ya Buri atinya Buri akida the bigger part of Meru County tiga constituency ya Buri ya constituency ingi cia Meru County cia na the same challenges cia barabara. But it is unfortunate atongeria betu bate gwikira mantu jawini in the front line ya mantu jara babati utimisa na gitumi kirimbi nonto ngona bare in close proximity na rais William Samoei Ruto kiri mujamani jura bare nara ntere shembe ndonere most of the leaders bakiaria inya kithira ni kwari na itu ria utukanirwa ria nganga iguru ya kini kira kegathelwa kiri bamwe bara bokirire kwaria ibari na minga barake minga kuringana na mantu jara nkona jagitamba mitandaoni indi ibaita inya kiri garo ya rais ruai barari garo ni ya rais mujimonene jo Nairobi kwaria mantu jeli ijadatu ningi kiri anjenira sharira kwa apart from kwaria agenda ya kwithira kurina the 6th city in Kenya iri Meru City mantu emitatara ya maturene ni ma MCA bakuremwa ni mantu jo kana ni abunge nukomenya mantu ja MCA rimwe ibethara beterete budget ikoro kwe cia county government na ndio kwe jao Meru county bauga mama no eshinda mama awita tande to kipindi kingi ora yoku atobe nini arareta injero endereto na iracia mama utugwada nande kithira ngo mutuma kweja na utebya kureta bibi ri indi budget yake bando itakiro kwa mitaratara ikun the ni ira ya giro mutaratara nene the former tumbi fair yeah. Bando ata prepared budget yake indi na abunge bo nonto kwina barabara ila sio abunge mbika kwa inyantere ira cia gashibi ntere cia Kiago ward ingweka kwa narua report tukuna ni mwandiki wetu Anteto Jeff wagituma akaribaba gashibi nara Kiago bakiwa akirimangushini nao etere turikane bwana kwani kunena namna gani ndio mekithe ibukure tere cia bure kana ni ndena ingi kutina weti na mbere igo kungi gutena weti ba mbere nuku anto bathorinya ukaigunya uria bagweta bakandura sirai rais be mwita Raila be mwita Uhuru Raila
ukumenya antu ibangaratanire nya utonge na ukagenera na speech una atakomenya na ateugire ija no ginya girisia waite au ija ba recha na bakinya muthia na ngibeja batwira atusukumite mto tutwane thrai atwambanje tituthithia MBCD othikira ndenge bariuga atumusukumite tukinya mwaka juju ngi tutenoe kwauna ndio thegera antu ibanogi marongo nya atongerie betu kwe baba kugerirwo push na kwe bangi nya bate nau kabisa ibaije tamu ya muthia nonto ija antu banogi bonde bamwita kufagia tongeria baraba toe especially abunge bekira baberu na inya bau banenewe kwena kunoga gwantu nditoene antu ibanogi na ndio kuona okay iba kugerirwo push lakini utebyo bikuthithwa just a few touches here and there cia kwa area anto sure na mbere twaberia kirima anta kithomo this is the third week ya aritani bashukuru cia igoro nibo lecturers ibethete bareke mogomo bawitege ati 7.9 billion Kenya shillings tukaithira tugikirwa account-ini cietu mathaga bura twayekire ndi tutijo yaringi ni batunya batu tuwire kaende kabati kithi butukirira inya batu tubukinyira ngire guti ucoka mashukuru especially universities na colleges na arito ibathite bakiruta moni yao bakiaraniria na nyumba cia nteto na kwaraniria na andiki ba nteto bakitariria kunoga baithirite banogete imagine muritwa atumirwo muciari cukuru mbeca ciarewa tuition fee lakini ote tuition that is going on ote uritani bugwite na mbere mwana endeka ari nau ikuria na kuria ari wake mtumira mbeca cia upkeep aurwa ni bibu thomete ote aritani kirasine ntoko meakithia ni bibi na thini nyambere tutaita kire manto ya health tudira tukimurika no ntoti kwangrata nake kwa new funding model ni inya strike lecturers ni tete na mbere competition money ni tudirite tuigwari mubadene bagona nde murigo yuwira maturo ya aciari ninge kuri na gintokira kebelerwo ni cover ira yare ya elimu afya ya ana bara barigitana baika hospitali inya muciari atiringirwa thimu mwana ina cover nonto bwa cover ira yare gita na mbere ninge kwina ghost schools nkoriara nande utikirazi utembi lakini cukuru nekona competition nkenda uruta maoni yaku ikonie rwangiru rwa kithomo mbere tutagarukira nayo utungata bogima rwangi rwa kithomo guria nkauga president wetu nategere githomo muno kurukia kwa area kurukia kwethera urongo ibubu kwa rubu bwingi project imwe iri ikuthithwa ite bati kwethera icio ikweja mbere ya nya kithomo literacy kwarimisha antu kio kintu kibati kwethera ika mbere antu kintu gikusikana anything na kithomo arito skuru wambe kuthoma bethera iba kuona health coverage bethera lecturers bati kuthithia migomo nontu na ndinya kithomo kiaura basically the entire society ikaurira au tutethera tuina future doctors tutethera tuina future engineers tutethera tuina all the professionals ko una bati kumurika kithomo mono nkurukia mantu jaria tukona akithithia yatiko agira mbeca iria gwita kwejana na ari uria billions of money gwetera to state house condonate kanisa kwa ri condonate even in the nearby schools oni ampomba kuga na ari uisha eshe mubuko tisha thirikari kamuchara jwa wachongana ate mefanya na nini ari agogoria muchara jwa wachongana ate of course muchara yao etika jura exaggerate ndi mono indi no komenya mtu ai mitaratara yake ari kuyamba cha kuma uti mtu ombo tumira mbeca cia wana design yeu
mushara yaku jo atuge ndo aya side mbuga i 2 to 4 million ya gutu na ina month no condemnate 90 ingoge mbio guitagu wowe weja na 90 atuginya na average of 50 million every month ke mushara yaku kage biashara yaku ibangana bakona bena mbesha biashara cia binafsi cio tonyithia mbesha u ngumu ende mbetikiria twithire tu nonto bwandaeka twithire tugishinchengea nukitwe atongeria kuma ndena gonto katetune kamero pakithetera mutaratara josha ngavana mutumanto thingia akiwa tushandikithie kirisha amonini wa ngavana Lida Kiome akiwa tushandikithie kirisha inya mubunge wa Bore mugambire ndikiri akira akari shandikithie nikisha boguneke gokerokira mutaratara jo ende ntukuinkai ithiri nitwithirite tugiona gutunduka kwa riboti cia Ghost Hospitals na mpangratano nene kiri mitaratara ya utungata gokerokira kandiasha moni yaku ikonye utungata na ugima sha to ibare register sha ende anto basiuria atiri anto baba ingi bako complain ite batetheti orito ketera sha kathina kare gwanda gaturito ikadini ukangirinya kana ithano are bujurira hii system ndikamaina mtu akare ambesha ingana na wachetha kidogo ya kwero bati kurea 2 or 3,000 a month na imbesi nyote kuona aya wata sibitari animation no gento kya mbere ore a full year ande tubyo kugitira ore mbio ngirije mwali so that is 24,000 na thina kwire wiki tera ite ukinyangirie komi which is better for you ukaregister sha kana ugatumira mbeca ciaku nya private hospital thire kathina kau so sha kore ite guita ngugi bwega na especially kurazimisha antu ba register for a long period of time kenda bomba ko access services cia sha yeah sure na kwikiuria ngukare curious ukuria and ndiona this is the appropriate time ukuria Anthony batumekaira mugongo gukirukira njira mwanya kubo wa teaching is my calling batu tu kwa mwandiki wa nteto ni calling yakwa bange bakawa kwa ndaitari onge akawa kwa mu biashara anyo murungu ambikirite uwe no ntubwa yo kwenda nande uitonyete kingirumania gisiasa muno gishwa giti kya mujumbe wa Bore kiringindano nene ya 2027 yamba mbena gintu kyo mbere kukwera mbethera ndi engineer na bando ndi mwana biashara na ibombeta kuona ntu ura bago teseka weto Bore na inkwenda kubatetheria in several ways kuma agriculture sector ni tejeri barabara cietu ni tejeri tuite manto jajauja healthy there is no proper medication kwanda nto bawa to Bore batetheka inkwanda even at the national level tumba wikanto beto from the poverty through employment akwansi nyage employment lakini ntijedranga kora ntuko wengi impegi nyato anya to wikiana baba ingio ndegoro cio mengambo onto oni ngo imbitete ao mengambo mono na tukale na piyo kwa kama yoko nankera namba baraba kwithira bakigo iba kwenda kumara ome kiugi ntuke mwanga atethi antu nyambere antonya gitini pambe bongo hapo no shindi mbatetheti kuja jange twatetera na aja uju agriculture infrastructure healthcare no mokang'ang'anire antu betu ba Bore kwina aria twenjeri ithima bimwe bia jaba na siasa bangi bia jaba ingithia na ba bitejera abate kwenda kuwetanirwa abio no ntuibia thithitu ithe reforma MP ora tanguriete ando gethera mtu no kuthai ute shughuli ya wakaire niganto kanini tu amba ku revive antu bakona gintu ja roje ko tutekwenda mtu na kivuli na tutekwenda mtu murongo na mtu murumani no to antu be ku arongo na arumani gintu kya mbere twambe tubaite kenda
constituency yetu ira kwenda gushwa gite abori yomba gukara antu bambukara na mikarere miega na bwana Mukaria mbithirite ngikua miario ya abunge babainge na bamwe bakiorwa ni akari anontu bwae bukwata mbaru thirikari bakawa nikenda tona mirandi ya witi na mbere na akari bakariera yatire ile yakinyire atongerie bathuri na kura gwita gutulia maru garune kenda kona mirandi ya witi na mbere kithe ibukure kire siasa cia Kenya okomba utulia maru garune rais ante tuliria ntomurome maru na Mungu agenda mbo tuliria maru odo bakwenda ba bana na rabu biro ukura ukuga ibyo ukwenda kuona ki rais wote kuona ukuona kana ke wethio ronka rais lakini maendeleo ngiraundi utejo na kile yuchu siasa cia Kenya ugaciomba kubuthia mutatara jo kwinama ikurwira haki ya mwananchi jore MP barake bare bena akili bakomba kurwira bakauga tunataka hii na bakero ketura mbeche cia CDF inaje mbeche cia whatever cia development ngethera am front line kiuga nya watu inkwenda share eci ya barabara fulani ethire hospitali fulani anto bana alibona barabara anto bana ala kangaita anto bomba kwethera bena health facilities anto akweja waka state road ya ngethera inkuga ari abeca ici nga protest nkauga ara mairisa bantu ibakura wane akora niki nuntu tubute gwikenya police post bongere nyaskari ake kimbeca ibwete kugitanga mwito that is the first thing in deforestation aya boko thiria mwito kapepte mbeca ile cikinya kurealize the important justice launch anto hapo uko na ara mairisa bagutena security anto ba mairisa bana kona ara mungania bateona barabara cia kweja cibitari ire akue afamu anto barete uturitiro isioro bakawo isioro ne akue na impete taga nyama tukwa weta mairisa bantu bauga kaunti yao bakara bore ende kaunti rabo tambua ni isioro na mtu akone kule awe woni beta kuringira isioro muntu inaona usaidizi buraba tukwetera akiona kaunti yawe yeah wa yani bai kale tuneka mero ende kura baita nara bareta county ingi not even within the constituency of the same county but another county tuko na kwena thina kwena thina we ndikagu athongere bakiuga na ikura inkai batena shughuli ya na ikura intare nkali ari nyethera antu murume iba kaire kabate antu yabangi nikino ntobate kuthirwa maendeleo ya region ingi no ntoko region ingi wetao kethera nya barabara cichoro choro iciegerirami inge ciena menja roads kinya kuri muiterema sure na mheshimiwa ngugo kiarire mantu ya sponsorship program gwita ndegoro ciome mutaratara ju ni jo mwega indi tijo mbere kwithira jo kiambiriria ndegorone kwijo ari interested direct yugithu na mbere ni wari then senator Mandago Mandago agikia akiona ndeto bwikitie Finland na kukia ishangasha kinene aciari baendia ng'ombe bange bendia migonda baikia mbeca ira cierawa ni kwendeka kenda na baita Finland na bangi baita Canada mutaratara yari na Jackson Mandago na kitu ya ishangasha kinene ya bwidunya probing Senate na shuribyo binene kenda inya uraikua wina idea withiro kidispel kidira pati kwe obwa bura kidira Finland ingi kana Canada ingi kana imotarata yugadi yeda kigundi tutikendi ng'ombe cietu na miunde yetu theri ada beta kuthomera ugaibuni arira ciare wasabu cia kuria antu mbeca kira thai uti muntu witagintu ki baraba bere tu bakwenda na barenda ke mtu ethere na passport medical fit na mtu na gakosi kawe kwena non skilled jobs semi skilled na kwena nya professionals ko ginto kambere mtu ethere na passport
kintu kithire utigintu ja registration fee rukuwaga kwichi kweje 100% sponsored by the employer na bundu taruru ngetira na utiwangira mtu ambenya shilingi moni ali na idra kintu ja agent nyanda nangarira mtu ki agent the agent we registered na mtu woni mpumba kwanza rabu kire antu babore bamburia mwana wetu inaeterera ngatireta Saudi Arabia urairwa nao uno mangambithire mbije bwana yetu tite untu gukwega untu ageta one ngugi njaga naombe gutuma mbeca nja ikurinya jamii yao na inya kethira thirikari ni kubwithia heavy taxing ya mbeca kuma ugaibuni ana bara ba Kenya we na wome mbeca iki yani kubwithwa guchanjwa ndikumenya ntaira ya mantu jao bwana Mukaria taxation yero lakini na ndio kumenya tugarwirana betu thirikari tu bonera ngugia ni kinu ikuingana na kindogo kira bona na are ome anto inya thirake uba encouragement ya mbosa kire tajo ju in our country na ngwikwa mwerekeria mbira atire mathaa yetu ya metupiga kisogo iwa Waswahili bauga indi mambo ni mengi masaa ndio machache imbere mutegeri ni bwega nondo baitana mbere gututhingatira kire mutandao ejo kinandi inya mheshimiwa wicithuranira nonto bwa ugambi bwaku bumuthia kana parting shot mbire baraba itithia mbere guthingatira kire mitandao kinandi. Thank you very much ndome baile badatu akwina Dennis Mwenda Siasi aliwa following Honorable Muthoni akiwa elected when elected how will you deal with theft and lack of insecurity in those areas ngwitikia okwithira okigucia you asking about the procurement no wetere mandoja procurement uliza mheshimiwa akikuwa MP atadeal urgent insecurity bore hiyo pia ni swali mejirudia lakini we tackled about that irokuga mtugarwe wakwa mtutuga tuikandana na inya wakibwa gituo kia Boris ama Elisaba kwina Lauren Muse aliwa watching live. If Mukaria is elected as board MP 2027 what are benefits that we will be expecting? Another question, how is he going to deal with cattle theft? Ngotikia what we are expecting okwethira gweta manto gukire kithomo gukire cio bembe mbethe manto education and scholarship yareo yamwe jara ombekia kwethira gweta. MC Tertiary wa ask Mukaria if elected 2027 how we deal with wizi wa ng'ombe pio salama ngotikia manto jo salama ijedrite yae kidoda sugu enteresha maili 7 kisima nara ng'ombe nkirkia manathatu ciedregita na umwe agita utoro bwawe bau ni bamo baraba gututhingatirite kwina bau na shure biu ngotikia tukithira tuki bishoke inde ithira ukithithia ugambi boku bomudia na ugwete jeri jathatu jara kona jaurua ni atigeri na bado utayaringa morashi bwega ande athikeri na batutegete bonthe wona ndi no ndabweresa kwi mantu jangi ukuigwa buga bamwe bejera katikati na ndarikia kweresa woni kuganga gintu gita security priority nkomba initiate project cia kwithira twina more police camps kana more police stations twithira twina anto bati utegwa na population ya Kenya nya locality kinyethira mwananchi ro mwana bati gukaru thirikari ko tukongera nkongera gintu bieta ituo bya police. I will work on that into bingi bakuraire mono ichia health facilities bantu ja kwethira health facility ina equipment na medicine na staff bawita ngugi kintu kingi ni infrastructure kenda anto bamba gukinya cibitari raiko no muntu amba ugwa bara naikitwe cibitari na ambulance itina njira ya gwetira. So I will also look at the roads nangacia first to nangacia priority nyacio ke among my agenda kintu kingi nkomba igotegera i mantu ja hithomo mantu ja employment nkobwira
na agriculture sector inyo kwamba utegera muno na kwantu a lot of civic education. Meru is one of the counties leading in cancer, if I'm not wrong. Yeah, sure. Iko among the top 5 hapo. Yeah, very unfortunate. Ontoboa ukulima. Na Meru iturende utumira ndawa muno. I think they might be a contributing factor. So kwanda nje kwethera tuena mutongeria umba gutegera mantu ja miturire yetu, mirire yetu na mikarire yetu. Ketha itu kwantu civic education tuchambwe ndawa ira cio tumirwa na tumenyithira ni among the leading factors ya cancer. So au na ndicha rejera ki mantu ja rothe ura jara ngukwira. Sure. Alafu mantu ja roji mbao imwe cia Teresia thikoi mutongeria wetu nkageria guchifufua na penjira nto inge into ja ndamu twanda kwethera twina ndamu aja ujo wetu usave Bori constituency twanda ethere unto ja timau nto nari rujiro gena mande to all the ones equally. Kwa ndenda kwethera ndigitine kiu serve wananchi babure both equally without discrimination, without any kind of biasing, kenda tumba gusonga na mbere. Thank you very much. Thank you for coming. The conversation igeta na mbere ora tugeta na mbere kumureka witi na mbere bwa mugongo tibure yake indi county ya Meru na mantu jaraje thirite jakibuka jangi jakethwa ya gisiasa siasa ikirumirira muno indi urutungugi na bu kiutatirwa. Thank you for your time inya mutegeri nondu boitani na batu ikinya kiri mubango jogi kabo gia siasa tukimureka mwerekera jwa mugongo mbita wakabo mutharimi tugukari na mukaria mwongo ora nwe nakumerera matagitekia mujumbe wa Bore. And thank you kiriwe utungatire ke mutandao kina Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Asante sana mwanka next week kiri mubango jajo kaire jage kabo kia siasa every Wednesday kwa mbiriria thejire na nusu mwanka kithaki kia thaithatu ke badan badai. Thank you very much. Ithira uri na gitari wega.